Kani gade ka Pati CTV. Kadok masih gade ka wei kadok ka becek jauh bah hari lum kasih jantia. Namar gade kadok ka babang palan. Ndoi ki nong didok pat kia kendo jinge man kapor. Namar kim shim layo iki masih hakador ka baktat naka jaka bade kana para namar ka jingjor palat ka jingshalantu iki masih sa Bangladesh lingba ki khapot jangka jela. Kumtaban penbore ka sorkar bangkanglan yakani ka jingshalantu sa Bangladesh kaseng kinong odok masih kepada kalama jong kasih jantia Butchers Welfare Association ringkat kajingi sendan lang kinong odok na jowai kepada kalama jong kaseng kinong odok masih West Giant Hills jowai kilas dang manyat peban adu mat peran terter hadu Tembi Joy Rhino Civil Hospital IGP bat penkot akhamat ke Additional Secretariat haka nyu trek uyayong hakani kajingyat rally lara diki plakat ringkat kajing perta ban penrem ya ke sorkar jela ka bomshim la shimkia na ka bentaban telakam ya ka jingkai bean ya ki masih sa Bangladesh habai keren buba generous warlarpi vice president ka KGBWA ulong ka jingyat rally ka dehadian ba ka sorkar kam shim la shimkia ya ka jingkai to ki masih sa Bangladesh pat ulong balada ka sorkar nang ni shakmat kam sngap ya ka jingdawa kasang kam banse ban check hi ya ki kali hasitang linti ban lab ikinong khai masih sa Bangladesh namar kani ka ta palat ikipaj ba ka jala ki babam dok masih namar ka dor kala ki man kapor hadian ke jingnya lenti jengi kepada Islam wilayah penpa wilayah ut sabarok kita nak ki bangi tengku balai ai no halor kani ke jingjur balat ke jing salan ni ki masih bean sepol dari Bangladesh lengba ki kaput ke jela jengi te andai kita ki jingnya penpa ki jing persya jengi barok sekata lengba ki jing tho iman don bapatiau bat kai ka bakham sngusi shu kalong ba ha kani ka session ka badang edep ka ba ya kani ka mat lara banyak keren da way na kinong mikmat jong jela jingi ba arden ba sayu moj tengi sngusi ban ong penman bat ni penramru ha jo ngarukom yau doktor mukul sangma ha ka ba ong ba ya kani ka kam kadehi ka kamram jong BSF bat di custom de ni kemungkinan kemungkinan ada ni ngau ba ka ai ka kentien ku mukli jong jela kalau ke bangi ngau ban penrem haju opor nek no ne so ban penrem henrai haju opor ni airu ka jingiro ya ka veterinary department ha ka ba kala shimenta ba kan wan ban le ya kan ni health checking kat komi ka jing temu kalong ba kano kamasi ka bawan bar jela ka barung apo ka jela jengi dan kam ban le ya ka health checking tengi a ka jing ro tumju kantam director plus ngowe kan ni bat kilawan mardor ban le kata henrei ngindas persyang mane keren baki kam syong ka bor haki bakin le saya ka checking apo surok ya ka ai ka baki la dap ban le ka health checking apo ka yu de masi ka syong hak sarkar lakan pet kini ki masih saya kin lai penban kumbangi i menta ka long kumba torsyar para mengi la kumaya tenra para mengi kai bro ya kena health checking ngi ha pan le mengi henrei kat kita ki masih jong kini ki ba tang kendiat ngot ki bayat ban khai sport Bangladesh ki ya suk klem kanu ka health checking tengi penram halor kan ni ba ngi boru kata ka jingdawa na ka sarkar lada kamla ban sim klo ya kani ka jinge jongi ni man se yo ja hakum ba jalam haki we gijla bangi ha ban bo ka kenuan kumakat do kan ni bangin bat hi ki masih hapo surok kanu kata ka masih ka ban le sport bangla bat kanu ka masih bangi dan kam hapo jela lada ki bor sarkar ikam mengi nyemdon jing salia na kumno apa ba ni hapan le kata iwan ini de jing snafsi negadau ko ba di jwa jantia de bon kedukan kedekang wele khang gi wam yok masi de wa ki masi kamaman kan ni po jwai me modai masi kan di Bangla emi go dai nawar jantia bon guri masi wala mi de sa jwai to supply sa Bangla ni tay daw i wan ini de ka jing snafsi dara iya gani kala mayong
Ni tidak wan ini wah, ni kan isin kong wah isnya kami jual jantia, wadam kami kasih jantia wah ya bercemi ini por kami. Wan ini isnya si, ni pun tahu supply gi se Bangladesh. Wala kita gi Bangladesh, ila bon sin wah cemi gi BSF, wala kita lagi cepat Bangla. Bon sin isnya wi percangi kami kasih. Wah, wilayah bercak wakang ini mesti mulai Bangladesh nanti tahu ki dekemat ayu ki pelagi. Dan nesnya kemana ikam ki jual jantia hitai. Wan di sini dekat jenis nafsi. Darah ini kalau mayong sini, kau dekat kecem ikam ni man kasih jantia. Dan wan di kemat ke sorkar pesnyau ini, wilayah ikam ke jual jantia, dabun kang dukan. Kani Gadega Patisi TV.